Abusua men kana chese Ghana for ma pa mo TikTok pa de me say abusua enye kura o chese mo ba live ana mo ye video to TikTok bebre endress omo nya mo neat say basa obosho oba bi oda so le na no obeso TikTok live oda so le am the TikTok on am say ade ho no mo ntumi dress my life ana Ghana for my am go hwe abro from your TikTok no ana mo gu ani masesa TikTok kura ya mutumi de nya kunu TikTok kura mutumi de nya mpena o hwe man panyimfo bia basiriwa from 30 years going 35 40 omba TikTok do okura na net de she etia ni kwa sa wo de show okura na tete net ni bio no ma hye ye ba ye nim say basa ye ndress ye nya hwe na be TikTok na ye hu say enum guase ne nkwasasem nko a ye Ghana for man panyimfo bi mo ene young girls be musiso mo de TikTok age mi dodo mo ba TikTok ya mo dress wate ya mo dress na mo gu amanfo anim ase Ghana ni abasiriwa onya be 35 years going ya was men dress wonu create na oja akokofa obroni anakofa obi an ho akono a wose boy hey Ghana for ma munya study mo am go TikTok no mo sa mo dress wate na munya ase ba na mo basa mo nimfu ka chikapa na asefo no wo da mesa ba mo so biem